kayo sablang menalang, Kuryenye Diyos, King Masaya Ulisa, ikayo pipiling kawan, Kuryenye Diyos, King Masaya Ulisa. King lagyuning ibpam po ning anak po ning Banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamikayagom ning Banal Espiritu mantabe sana kapilanman ke kayo. At keka antimurin. Kaluguran kong kapatad, ing ginu tatanggapanong matula agyang ding ginulot kayo, kapamilataning pamikasala. Tanggapan tamo pong mitmong kapasalamatan ning kayang kapatawaran at mabiyasa tamo pong mamatawad karing haliwa ibat kayo. Ginong Yesus, tatanggapan da ka po tang tatanggapan milaring magsalita king lagyo mo, Gino pakalulu. Yesu Kristo, dirinan da kang marimlang inuman po tang ampatan ming kauning metong karingalagad mo, Kristo pakalulu. Ginong Yesus, tatanggapan da ka po tang tanggapan miya ing pekamalati karing kapatad mo, Gino pakalulu. King Dios sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king bie alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matas sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos.
Manalangin tamo. O Diyos sa ibami, king kapamilataning grasya ning pamanampun mo, biriyan mong maging anak na kami ning sala. Pagkalub mo po sana, king na kami miyuman magbalik king dulum ning kamalyan, nune bagkus kaming manatiling lalo king masalangaslag ning katutuan mo. Iti aduan mi kaya ko, Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyem po magari kambe mo king kametong aning banal Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king kadwarang libro, ding ari. Misan Aldo, mintaya i Eliseo, king sunem, nung nuya manuknangan, ing metong ababaying mabandi. Kinumbera ning mangan i Eliseo, king balena, manibat na kanita, karin ne mamangan i Eliseo, neng pupuntaya, king sunem, nga naniting babae king asawa na. Balo ko, king ing lalaking maralas pupunta keti, tawyang banal at alasuyo ning Diyos. Igawa taning malating kwarto king babo, di na niyang pagkeran, lamesa, luklukan at sulo. Karinya ning pupuntaya keti sunem. Misanaldo, mintaneman karin Eliseo at inaglos siya king kwarto banpay nawa. Nga nang Eliseo kang Gehazi, nano kaya imalyari kong asuyo para kaya. Nga nang may kibat, alayang anak alalaki at matuwane ing asawa na. Nga nang Eliseo kang Gehazi, awsan mo niya, inawas ne at tinalakadya lelening pasbol. Nga nang Eliseo kaya, king tuto king banwa, king oras antika niti, at tinakang kikilikan, anak alalaki. Amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. idalit ko kapilanman, ing kayapan ning Ginoo. Idalit ko kapilanman, ing kayapan ni Ginoo. Idalit ko kapilanman, ing kayapan ni Ginoo. Parati kong idalit o Ginoo, ing lugod mong eko kupas, ipasyag ko ing katapatan mo, king kapilan paman. Uling alang kayangganan ing lugod mo, ing katapatan mo, matatagyang kalupa ning banwa. Idalit ko kapilanman, ing kayapan ni Ginoo. Mapalad la o Ginoo ring taong biyasang samba, at dalit kapurian keka. Ding bibye, king aslag ning kekang ganaka, uli mo, magsayala, patitingapon, layon da kang pupurian, uling keka, kayapan. Idalit ko kapilanman, ing kayapan ni Ginoo. Mga ragol na rin tagumpe, ababye mo kaya kami. Magtagumpe kami, uling kaluguran mo kami. Ika, Ginoo, ing melili king kaya kaming talapamigwa. Ika, ing mikalub king arimi, o banal ning Israel. Idalit ko kapilanman, ing kayapan ni Ginoo.
Idalit ko kapilanman ing kaya paning Pamamasang iba't king sulat ng Pablo karing tao Roma. Kapatad, ewari mituro kaya kayo, kingin niyang menga binyag tamo, at miyagum kang Kristo Jesus. Menga binyag tamo naman, at miyagum king kayang kamatayan. King matulid a pangasabi, inyang menga binyag tamo, mikot-kot tamo kambena, at mirakayanan king kayang kamatayan. Banong makanano yang sinubling mebye king kapamila taning mayupaya ning iba. Makanyan tamo naman mi biye king panibayong biye. Nung miyagom tamo king kamataya ng Kristo, paniwalan tamong subli tamo namang miye kalupa na. Kristo antimoing balu tamo, king kayang pangasubling mebye, hene mate kapilan man, huling alaneng upaya kaya, ing kamatayan. Inya meteya para king kasalanan, misan mo at king sablang panawon. At ngeni mabyeya para king sablang panawon king Diyos. Inya ikayuman, ibilang yun ang mete para king kasalanan ng kaya kayong sarili. Dapot mabye para king Diyos, king pangayagum yu, kang Kristo Jesus. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Pagka. Metong kayong lahing pinili, suging saserdosyo, banal a bansa. Kuryan niya in Diyos aminaus ke kayo, ibat king karulungduman, at linipat na kayo, king makapagmulala ng sala. Ing Ginoo mantabe kaya kayo, At keka antimuri, pamamasa king may pabalitag pang kang San Mateo. bigaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang apostol, nino maning ipalalo ni tatana o imana kesa kanako, eya karapat dapat kanako. Nino man ing ipalalo ni anak na, babae o lalaki yaman kesa kanako, eya karapat dapat kanako. Nino man ing mamusan king kayang krus, at etuki king kagulutan ko, eya karapat dapat kanako. Nino man ing sasagip king sariling biyena, mabating yakeyo. Nino man ing mibabating king biyena, alang-alang kanako, akit ne. Nino man ing tatanggap kaya kayo, ako ing tatanggapana. At ninuman ing tatanggap kanako, tatanggapan niya itang may tubod kanako. Ninuman ing tatanggap king tinubod na ning Diyos, uli na ning tinubod niya ning Diyos, mirakayanan niya king ablas ning tubod na ning Diyos. Ninuman ing tatanggap king taong banal, uli na ning banalya, tanggap ya naman king ablas ning taong banal.
Ninumaning babye agyang king metong mong tasang danum, amarimla king metong karing peka malating deti, uli ning alagad ke, sasabyan ko kaya kayo, eya may pagkaitan king ablas na. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap at magrasya ngabak po kaya kayungan. Pakigrit talapam po rin kekatang kasiping good morning. Metong po kareng values, masanting nga values sa atin tamo anting Filipino. Apin niya po itangaw san tamong close family ties. Ne? Itang close family ties. Anyapin po pansinan tamo, king metong apibale-bale, at yung pengari, at chula rin pengari, at chula rin anak, o tangkay rin pengari, daring pengari, at chula naman. Nang kay itang anak da, at ineng anak, at chula pa mo rin, king bale. Very close itang family ties. At ne kasanti nga kakit, uling nga papansinan tamo, at akakit tamo nung makanano ya talaga kalalam itang relasyon atin tamo king balang metong. Nung kumpara tayo po karing aliwang bansa, antimo king US ne po, ning kay ing anak po tang 18 years old ne, kailangan ning kawani. Uling dapat maging independent. O kaya, nung reng pengari at chula paking bale, kaya bedoring anak potang maging senior lo, neng kay dadala-dala karetang home for the aged. Makanyan niya. Nung pansinan tayo po ito, in one way or the other, at inyang positive side, duling deng anak, maging independent lo, ne? Kay ba't dating pengari, ne? Tuturo dala naman ring karelang anak. Pero itang close family ties atin tamo anting Filipino, papakit ng masala nung makanano tayang paulagan ing familia. Nung makananong agyo tamong gawan, itang palyari tamong agyong gawan, bang kanita di nan tayang masanting akinabukasan, di nan tayang masanting abye ing familia. Anyapin po, nung pekiramdaman niyang masalesing ebanghelyo kaniting Aldo, medyo makabiglaya. Uling ing ginuta mong Jesucristo, sasabyana ng nung mas kaluguran nyo la, ring kaya kayong pengari, kesa kanako, nga na, kayo karapat dapat kanako. O nung mas kaluguran nyo la, ring kaya kayong anak, babae laman o lalaki, kesa kanako, nga na, kayo karapat dapat kanako. Nano pong buri ng sabyan? Nung lawen tayo, at first glance, at nung pakiramdaman tayo, kitang mumuna tamong pamakiramdam, bala mo sa sabyan na nga pong Ginoo na lakwan mo la, na pabren mo la. Huling dapat ako ingat ka. Pero, na naman po buring sabyan ni nga pong Ginoo na lakwan tala at pabren tala rin kaya katamong familia para kaya. Uling na naman po buri ing mipalahot tamo, na naman po buri itang mikasira tamo king familia. Uling nung makanting buri ni nga pong Ginoo ay wala na, uwian na. Muli na kayo po nung makanting buri na ni nga pong Ginoo. Mako na ako kimpanga pari ko nung makanting buri na ni nga pong Ginoo. Pero naano po ing tuturo na kaya katamo. Ing tuturo na kaya katamo, happy niya itang iyo na tayo pamo. Itang lugod tamo para kay nga pong Ginoo dapat mas maragul kesa kareng lugod tamo karing ngaliwa. Bakit? Atin niya pong sangkan. Potang mas kaluguran tayo nga pong Ginoo, mababiyasa tamo kaya. At potang mababiyasa tamo, mas aluguran tala ring familia tamo. Mas aluguran tala ring kapara tamong tahaw. Huling nano po waring tuturo na kaya katamo, ipotang lulugod tamo, potang gagawa tamong mahayap, dapat gagawan tamo iti, hala tamong panenayang ablas. Itang agyo tamong magsakripisyo para king familia,
na emo sasabyanan na rin kaya kang anak, emo sasabyanan na rin kaya kang kapamilya, nating kangutang kanako. Kailangan mong ibalik yan kanako. Ali. Hulinging ginuta mo, pakit ng masala kaya katamo, na megsakripisyuya, dinawning kayang biye, para kaya katamo. Muling ikatamongan familia na katamo ning Dios. Ikatamongan familia na katamo ning ginutamong Jesucristo. And so therefore, potang ginuna tayo, ingapong ginu karing biyeta mo, daratang Aldo Domingo sisimbata mo, kagising tamo kay ngabak, mahanga dita mo, potang pipilyan tala, retang mas masanting nga bagi, para king hapong ginu, mas maging mayap at tao tamo, at mas refine tamo, itang kekatamong lugod, para karing kekatamong familia. So that is the first thing that we have to reflect this Sunday, na iyuna tayo nga pong ginu, mas luguran tayo nga pong ginubang kanita in return, mas mabiyasa tamong luguran tala naman, ding kapara tamong tao, luguran tala mo naman, ding kekatamong familia. At potang mababiyasa tamo, kingapong gino towards the end of the gospel nga na, nung ninuman ing mamye danum, karetang mga lati, kareng kapatad ko, depat na naman ito, kanako. Nung pansinan niya po, tinyang malating detail, itang towards the end of the gospel nga na, nung ninuman ing mamyeng, metong tasang marimlang danum, nga na, makalingwan itang ablas na. Itang detail marimla. Marimla. Ot mo kebit nening ebanghelyo, na ano yung buri ng sabiyan. Yung buri ng sabiyan, potang gagawa tamo pong mahayap. Potang dadake tamo po, karing kapara tamong tao, ibiye mo itang peka masanting. Dinan mong lugod, itang kekang gagawan. Uling patsya, ting lugod, binye mo itang kekang best. Hanggang simpliya mo, itang kekang dinake. Hanggang simpliya mo, itang kekang binye. Maragulya, king panlalawe, naningapong. Then it makes a very big difference. Huling pansinan niyo po, kaya kayo pong pengaring magluto. Ne, potang magluto kayo, kat mong lugod, ne, banta makapangan lang masalesare nga anak ko, ne, ating lugod, ating pamaglingap. Pero pansinan niyo po, potang magluto kayo pong ala kayo king mood. Matano paano na naman? Tatalan may tangkya kang duka na ningasin. Tano paano na naman? Maman mo ayo tusan. May yugsay tangasin. May bulos tangasin kitang lulutong. Patang kay pailop mo kay asawa mo. Kalat. Nakit mo itang difference. Potang ating lugod, itang kekang gagawan. Potang ating pamaglingap. Potang babye mo itang peka masanting. Ketang kekang gagawan. Ordinaryo yaman, maging yang maragul, king panlalawe, na ningapong gino. Anyapin po kaluguran kong kapatad, o ini po yung panagkat kaya katamo. Ne? Karing simpleng bagay ang gagawan tamo, king Aldo, na ning biyeta mo. Pag sumikapan tamo po, dinan tamong lugod. Ne? Because according to, philosophers and experts, the best and the secret ingredient of everything that we do is love. Gagawan tamong ating lugod, alibang kanita maninay tamong ablas karing kapara tamong tao. Didinan tamo at dadake tamo, mitmong lugod, uling oiting gustong gawan tamo. At uling oiting gagawan tamo, sigurado ko, karin king ligaya banwa, titipon tanang pibandyanan niya. Nga naning hapong gino, nanuman inggewa mo, karing peka malati, karing anak ko, gewa mo kanako, at makalingwan, itang ablas mo, king ligaya banwa. And so, let us try and give our best na manipon tamong pibandyan,
manipon tamong pibandyan ali keti king yatu nune karin king ligaya banwa kapamilatan nening mumuna iyo na tayo nga pong Ginoo. Mas luguran tayo nga pong Ginoo bang mas luguran tala naman ding familia pong kapara tamong tao at potang gagawa tamong mayap di ng tamong lugod di ng tamong pamaglingap huling itang gewa tamo karing peka malati karing kapatad na ni nga pong Ginoo karing kapara tamong tao gewa tamo naman kaya at eya makalingwan itang ablas na o itang ablas na kekatamo. Ini po, baluyo, kukutang kiyang kukutang palagi, ninuing bisang mon taligaya banua. Hala, dahil magtasgamat malakwang kayo. Ikatahamongan, di sa tamang munta, ligaya banua. So gawan tamo, itang gusto. Gawan tamo nung nanita makapaindulid, agawan tamo, bang kanitay nga pong Ginoo, pagkaluba na katamong biye karin king ligaya banwa. Amen po. Talakad ko po at pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Diyos panglubos mayupaya, linalang king banwa ang pongyatu, at kang Yeso Kristo nga anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banal ay Espiritu, mibayit kang nuwa na Mariyang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni pako king krus mete at mikutkut, tini paya karing mete, king katlungaldo sinubli ang mebye, pepaitas ya banwa, makalukluk wananing Diyos panglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kung karing mabiyang pong menga mate, sasalpantaya ko king banal ay Espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang niering mete, at king biye alanganga. Amen. Kaluguran kong kapatad, po malagwang tuki kang Kristo. Adwan tamo po king ginuing saupano ring sablang bininyagan, at nga tamo pong manalangin Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi, ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin min. Para karing magkasakit mi biyebye, agpang king karelang kasalpantayanan, at para karing bisang maniwala, dapot bisang mamusan king karelang krus, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin min. Para karing tatakot, mitagulaling king karelang sarili king Diyos, at para karing bisang sumuyo king Diyos, dapot bisang mi para karing aliwa, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin min. Para karetang era sakwil impami kasala, at para karetang manyawad kapatawaran, dapot bisang mamatawad, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin min. Para karing siralob, paulining maragol akapagsubukan, at para karing sasabing manaligla king lugod ning Diyos, dapot naman papakit king sarili rang lugod, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin min. Para karing mete king kapayapan ng Kristo, at para karing sablang meyaw nabi, dapot ing kasalpantayanan do, manatiling makalihim ke katamu, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin min. Para karing manalig king pamanyubling mi, at para karing maburing maniwala king banwa, dapot naman maniwala keti king yatu, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin min. Ngeni po duwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo po kaluguran kong kapatad, baning kikatang daon matanggap yara paning Diyos si panglubos mayupaya. Tanggapanes saning ginuiting dawon kaning gamat mo, ingi kapuri ampon ikaligayan ning lagyuna. Ingi kasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. O Diyos sa ipami, iking malugod babye bunga karing sakramento mo. Pagkalob mo sana king kasuyuan mi keka, maging karapat dapat karing banal mong kalam. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe kaya kayo, At eka ang itasyula ring pusoyo. makatas na laking Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tam. karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat tampong matulid, sukat tampong makakabusing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa. Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yeso-Kristong ginumi. Iyay nga mano mo king kapamilatan na lelangan maying yato sikluban. Inyang tinubod me bang maging talapagligtas sampong talapan at busmi. Mi katawan niyang tao king upaya ning banal Espiritu at mi bait ya king Nuena Viren Maria. King pamanupad na king malmong kaburian at king pamitatag ng meto nga banal kapulungan para kaya ka hinagpanala ring gamat na king kamatayan na king krus, baning sintangan ning kamatayan at ipakilala ni ing pangasubli ning biye. Pulinita, kambering sablang kororing angel ka rin banua, daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabe lang tuk ng bebe kapurian kaya ka, at ngaming ang masayang kakanta. Ikapining banaloy pa, iking sibuling sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Itugtugmay ng Espiritu mo, hindi mo yung titi, pangambun kareting ahin mi, bang pabanala na lahat para kaya kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Yeso-Kristo. At tatandanan ni po kaditang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang loob dinaw ning biyenaking pamaylas sampong kamatayan, kinuwaning tinape, pepasalamata nakat pinuri, pirasunet dinong nepo iti karing disipulo na nga na kuanan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti uling itiing kanakong katawan amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinuwaning kalis pasibayo pepasalamata nakat pinuri. At dinuwang ning kalis, karing disipulo na nga na, kuwanan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Huling iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo ang pongalanganggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banket may patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, king kapigaga na kanyo panako. Ipasyag tayo po yung misteryo ng kasalpantayanan.
Ganakan mi po mapamakalulungib pa ing kamatayan ang po yung pangasubli ng mebe ning anak mo. Darawon miya po kaya kay ting tinapen ning biyeting kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kaya ka. Ikaming ansana pong misulusulo king katawan ng pong daya ng Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me po ay paing banal kapulungan mong makalagahanap king meto yatu. Bang miganap king lugod. Kambe ng Leo kaya kaming Papa. I-Florentino yung kaya kaming arsobispo. Ipasyano yung kaya kaming arsobispo emerito. Ding sablang pari, diakono religyoso. Ding sablang susuyo king banal kapulungan mo. Ating familyang inaus mong marap kekam. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, king pakalulumoy, dala mula ding sablang meyango na biya ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kaming po, gawan mo kaming ang karapat dapat magkamit king bielang angga, ban kayabe ng Maria, ing berengin duning Diyos, kayabe ng San Jose, kayang esposo, kayabe ring apostol at ding maligayang martires, at ding sablang santo at tinupad king malmong kaburian, king kekaban ding panahon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kang benat kaya. Ngayon po kaluguran kong kapatad, manalangin tamo po kingib pa karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Datang
O Diyos, sa ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana po babalik din kaya kaming kasalanan at kakulangan. Ngunit pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal kapulungan mo, layon meng pamayapan ng pangpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat, magari, manggaman, king alangangga. Ing kapayapan ning ginumantabe, sana kapilan man po kaya kayo. Ngani po masaya tamang ipakiting mikakan metong tamo king kapayapan. Kaluguran kong kapatad, nyo Jesus, sing kordero ning Dios, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tamo pong mayayaws king dulang ning kordero. Katawan at daya ng Kristo ay sadsad na katangan sa naking biyaya lang angga.
umawi. Umaawit ako Siklaw Tapo. Panalangin ning bansa, paraking kalinawan isip, pamagbalip lub at pamagbayo. Malugod daig pa, Diyos ning katutuan at ustisya, tinubod may bugtong mong anak, Yesu Kristo, aking kapamilatan ning kayang pamaylasa, kamatayan at pamanyubling mebye, te pahayag na ingkekang pakalulu, at sinut na kami keka at kingyaton. Lalapit kami keka magdulap pangaulo, katuliran at pamagbayo king kaming labwad. Ing bansami makatalakadya king meto nga masakit ti kurusdalan, akakit mi ing mipinpining katutuan, mayayantala ing ustisya, at ing pamisagsagan, painani ing pusot kaladwa ning kaming lipunan. Ipanalangin milaretang mi pagkatiwalan mamuntukan, ausan mo lang mibalik king banal a obligasyon ning karelang pamanungkulan. Sumuyo lasanang mitmong katapatan, katuliran at pamagmalasakit. Pagkalaman mo lang kabyasnan magobra, kambening masusing pamanintindi. Sikanan ban makapagpursigi king dangalan, at kapakumbaban ban manintun pamanablas nune katuliran. Ali pansariling ambisyon nune ing ikakayat ding sabla. Patawaran mo kami king pamipikit mi karing matami, king nano mangusto at matulid. King pamananggap mi karing kasangkanan, king lugal na ning kapakibatan karing dapat mi. At king pepabren mi ing pangawala ning kapanayan at pamisan metong, painaking ke kaming kapanayan para karing ke kaming memalen. Akuan mi ing dakala beses amenahimik kami, arapan ning eustong kararaptanan. Uling pinili mi ing mayan, at alang kasakit-sakit ke kami, kesaking konsyensya mi. Ing takot kesaking katapangan, ing kealan malasakit kesaking responsibilidad. O banal na Espiritu, ibayo mo la rin puso mi, at aslagan mo la rin kaisipan mi. Dala mo kami ibat king kealan pakyalam papunta king pamagmalasakit. Ibat king katahimikan, papunta king mitmong katapatan adapat. Ibat king pamisagsagan, papunta king pamisan metong. At ibat king kasiran lub, papunta king kapanayan. Ituro mo kaming talakad magluwalo para king katutuan mitmong kalinawan. Pagpursigirian ing justisya, kambening pakalulu, at maging kasangkapan ning kapayapan at pamikasundo. Ipaslag me ing kekang sala king kaming bansa, pakayapan mo ing mga sira, uluan mo ing mga sugat, at italakad me ing meto nga balayan, ae maglibe king katutuan para mo king kasngawan, at misusuko king kayapan paulining takot. Manano na sana iti maging banal ng panahon ning pamagbalik loob, kapanisyan at kapaglarinan, at pamagbayo para king kaming katamong bansa. Ban kanita maging tunay kaming bansang mabibye, king kasalpantayanan, kapanayan at lugod, lalam ning pamaningat mo anting igpami. Itiadwan mi king kapamilatan ning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ing mabibye ampon magari kambemo, king kametungan ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Birhen de los Remedios induning kapaldanan, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Kalungsod, San Miguel Arcangel,
Manalangin tamo. O ginuing banal na sakripisyong dinaw na tinggap mi, pasulunganing biyemi. King pangayago mi keka, king alangko pa sa lugod, makapalto kami sana karing bungang manatili kapilanman. Mamunga sanang mayap kapilanmaning pami bibiyemi. Iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Bayo kaya po ibiyeng tauling bendisyon. Anyawaran ko po kaya kayo yung pangadiyula, rating kaya kayong seminarista, ring anak na pong seminarista ng kaya katamong parokya, i Juan Miguel, i Prince Way ng po'y Enzo. Ne? Sagli na mo po, pari na la. 11 years na mo. Pakipangadiyula po na sana makapagpursigila po king karelang pamanagon king apong Ginoo. Ing Ginoo mantabe kaya kayo. At kaya ka, At bendisyonan na kaning Diyos sa lubos mayupaya kambering kaya kayong familia, ing iba, ang poing anak, ang poing banales, spiritu. Amen. Ing misa mayari umeta na king kapayapan. Salamat. May payabak po and happy Sunday.